ber isa sanyo la ke itu le ka si belong le temu ka ina ame salam leki sore kona ira tangkitang na group 2016 la ira sikijoy
Isa, sanya la to, chana tike po. Ipa fellowship la tike reti. Ate sa, yutilarti. Atoy, zaro pang naliro. Nara apang te hekata. Women development, aro tigon kan aro elders, youth kan aro makani kilo dahan mo kan. Kiman sine so po la sa jane. Church lagan nam punadi simani piku bikini bo godi ami 20,000 jibo ito apna hajwa de ni ko dia de na palo na ito jane diasi aro ko reminder apni kamera maju dum nanti amahan tadi ni mati ti andi sun kan ko ti ko supe ay ko bari tiba-tiba ko bari tadi jane na uto ko na ini na ko so ko ni ba ti la mo ko yung phone ko ito ti family ni sila tadi ko di aro isor bal ko na gidi di bani ami paro babisi ni puno bere ate ko so maze chata tige tani aza tu diro hajala tige da neranda apakeni da adam zai ni ne isali to ala be puno wano ba tanki da na la zhong na ko na zasa zhenrang ba ni la ni yuzi tsare ina isa program lang da no ni da bible ka kino in se ki 100 isa impure ni da ko ala thok ni da ko adisa hajala member khri ni ro kang adisa induce rikuninda ita ko center la ko hila leadership ko atire abam nam che isa aro na ta kita mang kare